खुरमजरे ISTV की मणिपुरी पाव मिंग ताबिरी सिंगबु ताराम नौकजरे हंदा मरेबा पाव हंदक पांगथोकतोरिबा AGC मिखलसी ममिंग तेगी ओइना पांगथोकपना कानाबा लेरोय हाइना पॉलिटिकल एनालिस्ट बीबी सरमना फोंदोखरे पाव सनोंग बिजरे लागलिबा जुन अमदा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तरुकता पांगथोकतोरिबा मिखलसी मणिपुर सरकारना ममिंग तेगी ओइना पांगथोकपना करिसु कानाबा लेरोय हाइना पॉलिटिकल एनालिस्ट बीबी सरमना फोंदोखरे ISTV न्यूज के जॉइंट एडिटर नौरिबम फिलिस का अखनना उनबा अमदा वफमसी मांगना फोंदोकिबनी बीबी सरमना मखाता अदुना मणिपुर सरकारना AGC मिखल पांगथोकपा असि डेमोक्रेसी की वाहनथोक लेहनबा अकनबा चेक्सिन थवांग लोखटपा तंगाई फदे हाइके ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तरुक की मिखल असि तराइना लोफम थोकते मसी मणिपुर सरकारना येंगलगा सरकारना कापीगनी प्रजासिंगना अपाम मिहुत खनबदा मनिंग तहनबा होनबा तंगाई फदे मिखलसदा करबा पार्टीना चावना माइ पाकन हैबसे हौजिंगमकी ओइनादि अरुबा वफमनी हाइखि मणिपुरदा जुन की तांग अमदा पांगथोकदोरिबा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिखलसी यामना लाइरोयना लौजे अदु मरुयना एगा अखोइगी मसीगी मिखलसी कमायना येंगिबे चुमे मणिपुरदा एनी इलेक्शन मिखलसी अराइबा थौ नते लेरिबो फिल्मसिना पर्टिकुलरली सिंगल अमदा मिखन पांगथोकपा है भोट थादबा है मसे अराइबा थब अमुकसु नते अदुबो सरकारना चांग नायना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की इलेक्शन जी पांगथोकनी है तौरिबो स्टेप सिमदि याम वेलकम नि याम थावनाबो स्टेप नि तबदबो अखोगी मसी माइ पाकना पांगथोकपा ngमगदि डेमोक्रेसी सिंग डेमोक्रेसी जी मपांगंगने ममिंग ते ओइना तौतारगदि मदुना डेमोक्रेसी मपांगंग हनबगी मोता मसिना मदुगी रिवर्स इफेक्ट मा लाखने लवा अदुना ngसाई फिलिप्सना ताकरिबा मसी अराइबा नते याम सुमे अमरोमदा अखोई मिखल स्टेजदा बीजेपी लेरी अंदगी कांग्रेस सरकार फौजु चाउन पाइदुन लेरिबनी अदुगा NPF सु लेरी मसीददी कनाना कमाइन तौगनी हेना माइ पाक खोट पे याबगी मसी हाइबदि लुगनी दि खनजे अदुबो आइगा मसी कमाइन आई अखोई जी रियल वी आर द रियल NPF नि मसा खंगबियो ना तौरुबदगी इलेक्शन कमीशन अमुक नोय पार्टी वफंगनि जनरल बॉडी मीटिंग करगा मसी तौ खोलोना मीटिंग कौना खोतना होना apparently रिजॉल्व तौरे ना बदी मसी वी बट inside still lady forum ni masi ki problem se NPF Manipur unit se dum lai bane aduna all is not well in NPF then Congress so khangi duni last election da mokoi gi some akoi civil society UNC gum kari gum organization me amna yaro kholo hebi marak tau ki kangbu dom lep yaro na hari bane aduna Congress ke so masi strategy ema moju tauri bane aduna Congress so ekta rai banate plus BJP so purma NPF ke so adegi Congress so lai re BJP so rai bane no कांग्रेस की ऑटोनोमस काउंसिल की मैम मेंबर मैम बीजेपी संगले वेदर दे विल बी एबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन और नॉट अदगी बीजेपी की लरी फिल्म से कइनो मसिसु खुय येनिंगा अदना इस टू अर्ली इलेक्शन से थामा गी मतम वाले बनिना डेवलपमेंट से कइनो से यंगता एनी वे थिंग द इलेक्शन पांगथोकपा स्मूथ एंड पीसफुल इलेक्शन है इज अ वेरी डिफिकल्ट स्मूथ एंड पीसफुल इलेक्शन वेदर दे स्विंग एनी टाइम तो वी है Aduna, this election is not that easy election as we look at. Adu maina idea na we. Aduga praja singi wakalunda di sugumba malehni kana egagi wakalunda. Miyama di singna su kuchinga ADC je fully function tawraga de singna su development lakna hai. Adu ADC le singi akoi phajana tawba ngamdaba thaw phajana taw ngamdaba mikhal de niyom chumna laktaba sakti ki money and muscles tawba masi tawdana free and fair election the will of the people do singi praja singi miyam ki will do reflect tawba adu election result ma pame and as we know it singna tawba election ai se vote hada dringi vote hada gadu no mo wari the vote hada ki pau tarim na and if this trend is continue then election do madu meaningless na district council ki members in district la ingam na tapak la idana bom bokai na to myam do madu khoi khang hai aduna dagi background to election na this election ji yam line ai loba ai pam de duga election tawi have ki maming khakang to su pam de adu madu gi apam do Manipur gi myam da adigi particularly singi praja sing myam masi layena ide dwai power Warang midang pung taraga makharom taba matamda sakhangdaba miyoi kharna RIMS ki Department of Physical Medicine amadi Rehabilitation gi thong amadi gamlana singba kakhairam-bagi thodogase matungda amuhana tawizanaba RIMS ki authority na khangalagle hoji pawgi marathana atem brem tang lagzari
Handakta Golapati the Tokiba Kanatanabi Todoki Warisin Purakrama Matunda, a single Todogasi, Amuhana, Toktanaba, Amuko, USM Yauna, JSM, Tawai Kulgi upon Mama Pantolagani Hadi. When you send your pista Pantokba, Bogging from Amada, Wang Kibusina, Pafamasi, Pongona Kibani. Pamisum Unabaduda, Amuko Amadi, USMG, Lucingu Singsu, Sarojaki. JSIga, Sarkagi Musinga, Yanakiba, point a homely wafam sing, Tabakto on Toknaba wafam, Pondoknaki. Amukogi President Dr. Manikumana Tokriba, Todoktugi, Han Hana General Myoidu, Faduna, and Gave a Tabola Kwapam to E, Adubu, Asoy Aran, Yakiba Sing, Naktok Maxen, Tonga Matunda, Mahok Sagum, Nushi Janana, Leminanaba, Yanakiba Si, Apapakudamni. Matunda, Asugum Todosi, Toktanaba, Puna Gan, Taminabagi, Tangai Fadabale. Atumatamda, Mipam Ama, Pantolagani, Pondonaki. So, Togi, Kramada, Urkino, Kramato, Kino, I have to get along and Jelama. Adusuya, clearly coming about. Kanakana, tomato, Kanakana, tomato, I have to open up. Pajana identified to Omsani. Maduna Tagadi, Lesson Gadorica, Engelji. I don't summon the village. I have Mother, the absent of the Ihana, Urkiba, Nioshi. Identified to study. Other than Biana Kamurgati, Madu Canada. Taupuba oil tanker ama workshop ta siamna honoring da mai hortuna hena mangata thokudabadigi Manipur Fair Service ki myoisingna matam chana kalhore myoi amana asopan yawudagi laikanakre thogdogasi ngasi yupung tare community tara mangarom tabada wangkhai certain ground ga mayong nabada leiba Friends workshop ta thokibani Sakatara panba oil tanker du haukiba nimit nini mamangda petrol pump ta thau tharba matung ngaseyu tanki gi sarukta ohobuma khulkhara yawi haiduna workshop aduda welding tongna bhona rubada mai hobugi thogdodu thokibani welding tongna ba gari mathakta kakhaluba head mystery oiba langathel dagi moirangthem sana singana welding road na gari aduda hek thengubada mai horokpadagi maha gari mathakta gi talaktuna sokibani karigumma gari aduna makalamna mai horamnabadi mafamdugi akoibada lariba sing amangata kya thongangani gari adugi mapuna palace compound steering ground manaktagi Yulembam Razavidu Koba Amagini Gari driver Aduna Lifeham Kunogi Wakangbam Japan Singani Haidi Commerce and Industries Department na India government ke makadaleba Ministry of MSME ga khusabnaraga Master Trader oinanaba Lambi Kuntra Taru Uttar Pradesh ki Kanau saleba Fragrance and Flavor Department Private Development Center da training the Lamfendaleba Masigi Office Tagi Commerce and Industries Minister Govindas Konthokjamna Namthakre Haidi Hojamakaso Atema Bremtang Lozari Ngasi Yupung Mapan Makharom Tabada Imphal West Police Commando gi team amana Thangal Bazar gi Kasturi Thong manakta combing operation chathakre Nupi Police yaw chachakiba combing operation aduda masagi saktak yaw daba myoi kulumdoi makhataba wahang pahang gidamak city police ta sinaki Hazul silakpada mariba pau amahna handa pangthokadoriba ADC Mikhalasi maningtegi oina pangthokpana kanaba leiroi haina political analyst BB Saramana ndokre hosikidi ISTV gi pawming tabi sibu amukana kurumjari